Migori. Obila mawuok e gwenge mamanga e kar chung'od bura ma Borabu County ma Nyamira omako japuonj abich mawuok skul primar ma Riang'ombe kaachiel kod japuonj maduong' ma skulno gi jalupne kalore gi chweto mar japuonjre ma grade 4 mane oyudo hinyruok marach. Chieng' Jumapil tarik 26, japuonjre ma jahigni 9 ne odhi ir japuonj ma iluongo ni Jackson Marucha e chiwo lipot ni sade ne okwal. Bang'e to japuonjno ne onyiso jopuonjre mag klas 8 mondo make komane ochwade boka makwan gi romo 107 kendo weye ka ohinyore. Japuonjro Jackson Marucha ne oringo pondo chakre chieng' Tich Abich ka obila pod manye. Jalup director mar weche somo sub county no nikashindwa hata kunini. Wakaanza kunitandika ya kwanza, sikusikia ya pili, ya tatu nikaanza kusikia uchungu. Wakatandika viboko zaidi hata sizika hesabu. Ukihesabu wanarudia tena, wanaanzia fresh. Hakutongozana vali nilichapwa, hata sikupelekwa hata hospitali. Nilikuwa napatiwa madawa hata sijaiona. Sasa anko nikamshtukia amekuja shule na grandmother yangu. Nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyo mwalimu akamwambia watoto, wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. From the education office, the assurance is after the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. There will be consequences, actually serious consequences. Tuliraukia hapa mapema mwendo wa saa 11 ili kuchunguza tupate ukweli wa mambo, lakini uchunguzi bado unaendelea, na baada ya uchunguzi tutatoa ripoti kamili. Ministry of Education iweze kuangalia hii shule, imurikie sana na waweze kufanya kitu inaitwa no overhaul ya management ya hii shule. Hapisas matimono nroe bad migao mar neko